no Sampa fa mamra ne amane kwan so asibibi acha me yawie Sampa man hini ko nukrom a police protection yes yenya obi ama ne ho so se ono ne Sampa man hini ono de aposifo bo ne ho ban ewo ho ono pay ye ma yehu se menu mienu nyina constitution ye mra we na boy ho ban se Ghana fo we bibia wom de obokro no de opetumi de ose ento aban no bibia wom bibia eno na boy ho ban 1992 constitution yes sign no de we ni age atum se eno na boy ho ban enti se eba sei na mpanifo yi omani se yes so se ya abato bibi sei na ekoso a emoa bimutimi wi omo na edini bia ba National House of Chiefs ne ya gazette omo abra constitution so akire se nipa no komba fa so ba ye ohina isi yi no wo swai ba bi wo swai entisi ye wi obi din de ba National House of Chiefs ma mo gazette na kwamba so na mo fa so e de gazette obi research committee ya owo National House of Chiefs no mo hwehwe mo ya ne san mo hwehwe mo no mo nya ne san ehwehwemu omo ye no se research committee no mo hwehwe man hu se nipa na ye de na bana ye gina tum se ya gazette no wa fa mamra ne amane kwan so a constitution ni gitum sansa no bi ba fie ye be fro bi so ohene no this wa fa mamra ne amane kwan so aswai manidi akọ original sansa na be pie won national research committee mo ye madwuma sen ye adwuma sen nti enu atani bi ni FTA tan se ya sante nko ade mo dos nti no obi wia no de ba ye be gi atum ye be sempanifo me si constitution no nekuta mi enu na boy ho bra enu na boy ho ban sabi aban otwam ko yeyi mampanyin dada akufo ado ne appointees ni bi ene bi mu gina court ebunjina court ayesi sika bi ede mo ne nema bi omo ye no ntino yedoma ko gina court edoma ko gina no nye constitution ntia ene edoma ko gina court so mu meyi nsem bia no sika we fa ha sika we anyi former finance minister ene ye twe na bo so constitution no nti sa constitution na makwan se ahenie enso hu hia adenti ana constitution ye jato na obi di ne pe eye de so oye abreso mo mpanifo na munni mra no bawosia me constitution me som me ntontwene eno na me defend the constitution of Ghana me wi obi hu di ne dimba national na yasom ne ya gazette ni pakro abra ye nyini mfiri adesibusuam onso a kire obia ana ko bia de tie ko bia amantoma so nam editini asini so yo hene hwan no hene constitution anka ho asem hwan no hene ye besire de besire mpanifo madaroma yemfa mamra ni amane kwan so yemfa mra kwan so na masoa ye na yate no basa ye bia sori bia no mo hwentu siesie ntutu ano kama ne ehu sisa nkro ni nyina yura ena ne dia se nipa no sei ena ma no kwan se obedi hini ati chieftaincy ministry no oti ho ye den enene ne nyina sa ko ya wo frɛ no sisa mpama hini woda so ne nam ho Sarmodua woda so ne nam ho woda so ne nam ho ai obi anka ne hwe social media hu videos bebra mampanyina kwaso ya de na tse so na esampa manyene ya hu videos bebra wo front wo no tse eniema bi wa chieftaincy ministry no ade na ye de afa ho ade na ye de afa ho enti ye defend constitution ne sen constitution is ye defend no ye defend ne sen ye defend ne sen me see you be an for constitution ye mra no enti minister mameka wodi akakra chieftaincy ministry musumu die nie having been appointed minister of state or deputy minister
of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will all times well and truly serve the Republic of Ghana in the office of Minister of State, that I will uphold, preserve and protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana as by law established. And the Chieftaincy Ministry no would defend the Constitution is saying. Interior Ministry no mamokeka would defend the saying. And man say ye di tia sante, ye di tia sante, ye di tia sante, and the enka he ye so me see enfie nine pe Ghana former MPP amanyokoni mfie nwotwe Ghana former MPP amanyokoni mfie nwotwe ye de momo nwotwe so ye Ghana force agi tumi na from nsam e de ama NDC enti mfie nine no ye sabe to aba Ghana force munyuma ye pa ye be to aba de ama mama wato so Ghana force munyuma ye mpa ye be jamo to ko fofoforo enti niema bi wo ho ne ye ya ye hu se constitution no a ya dia tum no e di ahensem e de tum ama ye hu sa ahimye su ka hu bi ye titire no wo hwe akire ha o se made this 8th day 1992 8th May 1992 now chairman of the Provisional National Defense Council ye man penda do anya ne baby ko Jerry John Rawlings and your gazette way 15th May 1992 constitution way so ya jiwe nyina tum and obi ti baby friend ho hene and nipa bi ti baby na sabi atiame na botre enka yo nkronkro bi na mo so mo nyina ate omo ho ebi ti se nsoko drobo badu omo nyina ha na mo ti se aha na mo ti se eswene atiam na botre a ode na ade o se wo de o so nko o mbeka ho a tena o baabi yen hyew se tinche na wonya to se wo sum sikadwa enti se wo frim na atiam nkuro a ye fa mamra ne amane kwa so yihini na no so du nko wurewure mu ho a na panifo to ne ehwedin mesi ka santeman a enya sante region o enya sante region